এই দুর্ঘটনা কারণ দুর্ঘটনার 5 জনক মৃত্যু হয়েছে এবং যে ঘটনা রয়েছে সুবর্ণপুর জেলা ওলুটা ব্লকর নিম্না গাঁর গোটে বরযাত্রী দল যাইଥିଲେ বেরিকা ব্লকর କୋଡ଼ିଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ସେତୁ ଉପରେ ବୋଲେରୋଟି ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଭୟାନକ ଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କଟାଯାଇ ସୋନପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବାହାଘରକୁ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଥିରେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ କକାପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି, ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଗାଁର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଁ ନିମ୍ନା ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାଣା ହେଇଛି ଘଟଣା ଗାଁରେ କେନ୍ତା ସ୍ଥିତି ଅଛି? बहुत दुखद घटना गाँव में बहुत पूरा काल पड़ जाइए बहुत लोग मर्माहत होती गोटे फैमिली 3 जन जी खराब हो जाती फैमिली अवस्था बहुत सांघातिक आम मेहर परिवार जड़े भाई बोली जड़े व्यक्ति पूरा खराब होती बहुत लोग आम सकाकूल अवस्था परिवेश गाँव निम्न पंचायत बर्तमान सकाकल परिवेश अच्छे आने अच्छन बर्तमान जेन 5 जन बर्तमान सीरियस जन बुला स्थानांतर कराई आम भल भाव निश्चित भाव में यह घटना समस्त ग्रामवासी को सपोर्ट